باشه سیویدار هون تفده باش بین بله خوندکاری هیجا و دلال ام ها هاتن وانه که خویانو وانه ام ایرو لسر پاراستنا خوزایه بله خوندکاری هیجا و دلال شخوشی خوزال هویر دوری مهیا دار شینکاتی در دوری محموکا هیا دار حوشی محموکا دهنا پیوستم چاو بم خوزای را خوندکارنو گلو دویم گمار بکن ام زراری بکنن ام دارا بشکینن نه هر بيجي جوارا دما دارك الدردوري وهبي عند حوشة ويا معليدا عند بختشي ودا هبن قالوا هون دارا تشكينن يعني جي هون زراري دقهنا هون آوانا باقش ددنوا نا هر بيجي هون چاوا دكين ام دردورا وفاقش دكين ام آواكا باقش ددنوا ام وا دپاريزن قالوا دركا كودار ددنا بن خوندكار هيجا ودلال هون چاوا وی جهه کو زوا هشکرا هون چاوا پیرد هون چه پیرد کن پیوسته هون چه جرا بکن جوی جهه هشکو زوارا پیوستم دارات ادب چنه نولو بلیش برچه جبو کو در دورا محمو بشین کایی به خوزا کا خوشکل در دورا موری آوا کرین آف هوا کا خوش ام ببینن ام بستینن نولو جبو گلک سودی آب هوایا هینک و خوش و پاقجی به مروان دبنه بلی خوندکاری هیجا و دلال شخوشی پاراستنا خوزای تشتکی گلکی گرینگا ده جیانا مروان ده نه تشتکی گلی گرینگا ده جیانا مروان ده بلی خوندکاری هیجا و دلال الویدی وانه ما ایروژی بسر پاراستنا خوزایا که چکه که خوشکا و که وحیا دبخشي واي ماليدا قلق جورين دارا هنا دنا وان جوري داران دان دارا كوايا تريجي دماليدا هيا روج بروج قلبيني دبيني وبالي وي دارا وايا تري زرد بن وهشك دبن في تشتي بالا قلبيني كشان وبرسا في هشك بون يعني في زربونا دارا تري جداي كافكن قالوا سدما في زربونا داري تشيان جبو چه اف دارا ما رنگی وی زرد بن پلی وی زرد بن هند به هند وشن هر بجی نخوشی که گهایا وی داری حتی اف دارجی پلی خود وشینی یعنی جی زرد بن و خراب دبن وی تشتی بالا گلبینی کشان و گلبین جی خواست وی سدمی ناس بکی چما اف دار ولو لیتی بلی خونده کار هیجا و دلال نها امج بهبره اموانه خواه بخوینن رو پلا بیستو ددوان همو سر و پلا بیست و دو وکن خوندکار هیجا و دلال اموانه خوا بخوینن پاراستنا خوزایی دبخچه مالا گلبینی ده گلک دار هنه دار آوان آتری روش بروش رنگی وی زرد به و وی روشه بالا گلبینی کشان گلبین دای چما رنگی دارا ما او قاس زربویا چما داری دن رنگی وان نزرن دایک کچا من افدار نیزی دریه مالیا و گلک جاران آوی شوشتنه یین کو هیبری کیمیاوی دهوینه جبوریا کاریزه دچه بروی و او آف زیان دده داره گلبین دوی ام وی بپارێزن. دایک belê keça min diho min boriya karîzê çeksas kir di çend rojan de wê rengê wê vegerê. Mixabin keça min di xwezayê da av û bi hezaran der şînatî lawir rastî van metirsiyê kîmawî tên û xwezayê roj bi roj xirab dibe. Gulbîn dayê beriya çend rojan me li dibistanê dar çandin. Hemû mamosteyê xwe bi hev re wan av didin. Dayîk destê we sax be. Xweza mala me ya mezin e. Divê em lê mala xwe miqatebin. Belê xwendekarê hêja û delal ji xwe jî li vê de Gulbînê xwendekareka di temenê we de ye. Di bexçê mala we de gelek cûreyên dara hebûn. Dara tirî nêzî deriyê malê bû. Pirî caran
آوا شوشتنا کاریز داوا دچول بروی داری او دار روش بروش پلی خوزر دکرن و دوهشاندن وی روشا دارا تری خوندکار هجاو دلال بالا گلبینی کشان جداهید نابرا پلی دارا تری دا و پلی دارین دن دا دید داری دین چلو پلی واکس کن هوال وادده مرو وارد کنن شیناتیا خود دنه خویا کرن البرچاوی مروبا لی مخابن دارا وایا تری هر ددید روش بروش زرد بو پلی وید و شهان و دچل مسی وی روشه بالا گلبینه کشان پرسش دایکا خو کرد و گوتا دایکا خو چمانی اف تشتیولو دایکاوی بزگری کا کوبداری را درواز دبو جی گلبینه را گود و چاره سری کشوی داری را دیرن بوریا کاریزی لبر داری گرتن داکو او هیبر کیمیاوی دناواوی آویدا نچنه برداری و زراری نگهینن شخوشی روش بروش دایکاوی چلید وگرینی بجید گچا من روش بروش و داری گش ببی و رنگی خواه وگرینی بله خوندکاری هجاو دلال شخوشی وکم دبینی لدردورا مگلک جورین داره هنا لی مخابن مطرسین جی لسر واتی نکرن گلک جارام دبینن دار سدمی نباش سروادارا دتین وکم بجن شکاندن سروادتین صحابون آبی سروادتین گلک تشتی نباش سروادتین پیوست امچاو بن حتی جمرو وریجی خزایل در دورا خواب بپارزی و دارانجی بپارزی جبو امجی سودش و دارا دبیننه گلبینی جی و ماموسته خوشی هموکا به هفره حوالین خواه دبخچ خواهی دبستانی ده گلک جوره این دارا چاندنه و روش بروش آف دادن گل وجی دبخچ خواهی دبستانی ده ماموسته خواه و دار چاندنه هون جی و آف دادن خونده کاری هجا هر بجی جورا دما دار ده بخچه وی دبستانی ده به هفن هون چلو پر مقاتنه هون واد پارز نولو هر بجی جورا بله خونده کاری هجا و دلال امنها هرن شخود واته پیوان دوی تن الجمع هنا دانیه بخچه خوندکاری هجا دلال واته پیوا بخچه شخوشی گلیستان مترسین خرابی مترسین دما تشتک خرابه بی لسر دارا وریان لسر خوزای وری خطری مطرسین خطری خوندکاری هجا دلال امنها هرن گفتوگوها وانه جی 5 پرسل جمع هنه امی هر 5 پرسال جی به هفره ببرسوینن پرسا یکم خوندکاری هجا دلال دبخچه مالا گلبینی ده چه هیا دبخچه مالا گلبینی ده چه هیا گلک جورین داران هنه هر بجی جوارا گلک پرسا یکم گلک جورین داران هنه بله خوندکار هجا پرسا دویم بجه چما رنگی دارا تری زربو بوج بو چه جبو کو نیزی مالی بو و آب شوشتنی دچونه بر بله خوندکار هجا پرسا سیم دایکا گلبینی چه برگری ستانده بو دایکا گلبینی چه برگری ستانده بو چش دارا تری رکرج بود دارا تری جاره که دی زراری نست نگهینی بوریا کاریزی چکساز کرد بوریا کاریزی چکساز کرد پرسا سیم خوندکار هجا و دلال بوریا بوریا کاریزی چکساز کرد لدبستانی خوندکار و ماموستیان چه کربون گلبینی چی بجی دایکا خواه بجی لدبستانی ما و ماموسته خواه گلک دار چاندن بله خوندکاری هجا الویدی پرسای ما چارات بجی چی لدبستانی خوندکار و ماموستیان چه کربون گلک دار چاندن گلک دار چاندن هر بجی جوارا گلک دار چاندن آپ اینجا خوندکار هجا و دلال لسر
دار لاورێکی یان شیناتیەکی کو تو باندۆرێ لێ دکی بآخەوە شخۆژی دارێک بێ یانجی لاورێک بێ یانجی شیناتیەک بێ کو تو لێ مقاتە بێ یانجی باندۆریە لێ دکی خوێندەکاری هێژا و دەلال لەسەر وێ بآخەوە و نویسێکیژی هوندکارن بنویسێنن تەمام ئەب پرسا پێنجە خوێندەکاری هێژا و دەلال ئەب ji we re dimîne em herin rûpela 124 خوێندەکاری هێژا و دەلال هیندەکاری cem heye هیندەکاری pirsa yekem çi dibêje خوێندەکاری هێژا و دەلال em bi peyvên li jêr sê havokan li ser sûdên xwezayî binivîsênin sê havoka li ser sûdê xwezayî خوێندەکاری هێژا و دەلال peyv daneme em ê havoka li gorî va peyva sê havokê tenê hûn ê binivîsênin peyvekî ji van hûn dikarin di nava hevoka xwe de bikarbînin dar, lawir, hewa, fîkî, oksîcên, goştê me, dan. Xwendekarê hêja û delal ev peyvedane me hûn dikarin hinin ji va peyva di nava hevokê xwe de bikarbînin ez vê didime we karê malê. Pirsa doyem xwendekarê hêja û delal bêje em hevokên li jêr li gorî xwe temam bikin çar hevokin xwendekarê hêja û delal em ê va hevoka li gorî xwe temam bikin. Sûdê xwezayê em çi binivîsin xwendekarê hêja û delal em ê vê li gorî xwe temam bikin. Hevoka yekem xwendekarê hêja û delal sûdê xwezayê em bêjin çê gelekin ne? Ya yekem em dikarin bêjin çê sûdê xwezayê gelekin. Ê di duwa xwendekarê hêja û delal divê em xwezayê çi bikin? Em gemar bikin gelo welem biparêzin divê em xwezayê biparêzin her bijî ji we re a di duwa xwendekarê hêja û delal biparêzin. Divê em xwezayê biparêzin. Asya xwendekarê hêja û delal heyberê kîmyawî çi dikin? Heyberê kîmyawî sûdê didine şînatiya û daran yan jî xwezayî wele zirarê didinewa zirarê didin xwezayî. Heyberên kîmawî çi dikin? Zirarê didin xwezayî. Asya xwendekarê hêja û delal zirarê didin xwezayî. A dawî xwendekarê hêja û delal em avê çi bikin? Em avê vexwên em bidin dara em bidin şînatiya em çi bikin? Em avê bidin şînatiyan her bijî ji we re. A çara xwendekarê hêja û delal em ji xwe ji wa daniye em avê em ê çi bidin em avê bidin şînatiya. Bilê xwendekarino niha em digihin rûpela 125 pirsa me ya sêyem çiya ji xwe jî çar wêne ne her wêneyekî wêneyê lawirekî ye ne û li wek em dibînin herekî wêneyê lawirekî ye. Ev çi ye gelo? Ev wêneyê çi lawirî ye? û ev û adî ji xwe jî çar lawirin herekî wêneyê wî danîne ez bêjî ji we re didime karê malê xwendekarê hêja û delal hûn ê her lawirekî navê wî di gel de binivîsênin. Baş e? Ka hûn jî lawira naz dikin an na. Belê xwendekarê hêja û delal vir xweşnivîs cem heye ji xwe jî xweşnivîs divê em li gorî rêgezên rêziman ê ku bi me re derbas bûyî em bikarbînin
بله خوندکارنو ام نویسان لجر برنگکی خوشک للینوسا خوا بنویسن او هول بدن کو همو ریگزن کو بمرا درباس بونه بکار بینن همو ریگزن کو بمرا درباس بونه با آوای نویساندن چلوت نویساندن خیزگی می چاوا خوش ببین امی چاوا لسر خیزکار هرن تیپی می چه آوایی بن ام افر زمانی کو بمرا درباس بین خوندکار هیجا و دلال و واری گزا همو کاجی ام نویسا خدا بکار بینن ولی خوندکارنوش خوشین هم که هنر رزمان ام هفره بالدار بن رزمان ایرو لسر و قطاندکه خوندکار هیجا و دلال ام هفوکی خواب بخوینن چه جداهید نبره هفوکی مده هیا چه گریدان نبره آده چه دبی امی دنه دیار کرنه خویشکاوی دخوینه خویشکوی دخوینه خوندکار هیجا و دلال جداهیت نبره و هر دو هفوکاده ام چه دبینن خویشکاوی دخوینه ام بینید چاوا گریدان نبره هفوکی پیوی ده ده چه کرن نه گلوز ویدی از بیجم خویشکوی دخوینه لور گریدان هیا یا نه گریدان نینه خویشکوی دخوینه گریدان لور ده چی نبی نه بس هفوکا مایا یکم ده خویشکاوی دخوینه الویدی گریدانک ده چه کرن چیا وقتاندکا خویشکاوی دخوینه ویدی هفوکا ما خوش جیتی سر زمان ام هرن هفوکا دویم باوی من کارمنده چکی پر بالدار من خونده کارنو باوی من کارمنده باو من کارمند گلو چه جداهید نبره و هر دو هفوکا ده جی هیا گریدان نبره کشانی ده هیا هفوکا ما یکم ده ولی دویم ده ام هفوکا یکم ده هر بیجی جورا هفوکا یکم ام گریدانی دیده دبینن نه باوی من کارمنده چیا وقتاندکا باوی من هر بیجی جورا امورن هفوکا خویا داوی خونده کارنو ام لی پرتوکن خوا بالدار بن جداهید نبره و هر دو هفوکا جی خونده کارنی هیجا کم دیسانی دوباره بکن ام لی پرتوکن خوا بالدار بن کیجان خوشتر تی گریدان نبره کیجانی دتی چه کرن پرتوکن خوا بالدار بن هر بیجی جورا وقتاندکا افد بی پرجماری نخونده کاری هیجا دلا ام لپرتوکن خوا بالدار بن لپرتوک خوا گشتی بالدار بن لپرتوکا کتنی ام لوا بالدارن بله خونده کارنوش خوشیم وکم دید الویدی وقتاندک چنا هر سی پیوکن آن وقتاندک نه اف هر سی پیوکی مجی ام جوار بجن چه وقتاندک او جبو ناسکرنا میجر زاین و پیوکن پیوان تین بکارانی بله خوندکار هیجاو دلال و دیگریدانی نابرا میجر و زاین دیده دی چه کرن ام هفوکا خواه گرن خویشکاوی دخوینه مگو وقتاندکا یک جمار میا وقتاندکا یک جمار می خویشکاوی دخوینه باوی من کارمنده چیل ویدی وقتاندکا یک جمار نیره زاین دا جمر دا خویا کرن زاین دا هفو که جمر دا خویا کرن یک جمار می یک جمار نیر ویدی جمر می و نیرش هفدو دا جدا کرن ام لپرتوکن خوا بالدارن ام لچه بالدارن پرتوکین اینجی خوندکار هیجاو دلال الویدی پرجماری آوی جمره دده دیار کرنه میجره پرجماری جمره دده دیار کرن می بی یا نیر بی یانجی پرجماری جمره دده دیار کرن باشا خوندکار هیجاو دلال الویدی ام دگهنه داویا درس خویار زمان خوندکار هیجاو دلال لیتن الویدی روپلا 128 ده خوندکارنو الویدی هفوکن جمع هنه ام و هفوک عجیب چه داگرن وقتانده که گنجاو داگرن
از واجی ددما کاری مالی خوندکار هیجا و دلال هونجی دکارن هبو که خوب بخوینن و قطعنده که دجه گنجاو دا بنویسینن. باشا بله خوندکاری من هیجا و دلال امیر و گهان داویا وانه خو حتی وانه کدی هم میرن دخیر و خوشیده.